Assalamu alaikum dostlar. San uylar çıkarağız ol çağrılışta. Sizler kolda kettiңиздер. Aka sağın kança eкен? Sağ 140 bin so'm aka. 140 ming so'm. Torpoq erkek mi urg'achi bu? Urg'acha? Qanchanchi tug'ish aka bu? Az kelaman. 4-chi. Suti qancha bor? Şu alanı tamam. Ha, bo'ldi. Marka. Qara to'yda ola turibdi. Qanchaga savdo bo'ldi aka? 125 mingga berilib aytadi deydi. Savdo ardı versin aka. Ne poroda aka bu? Ha. Beliştini bana. Ha. Qancha bunun pulu? 220 ming. Torpoq erkek mi? Torpoq urg'ach. Qanchanchi tug'ish aka bu? 3-chi. Qancha suti bor? 17-18. Oho. 17-18. Gördün tuğanlar. 17-18 litre sütü var ki. Aka bu kaç eken sağın? Bu arzan bu. Kaç şu? 120 bin. 3 emçek. Jaylogo koyuyorum degenler kısaçı. Demizip erkek torpoğu. İkinci balası. 100 ming bo'lsa shart berdi. 110 binge so'rayapti shuni. Emizip koyuyorum degenlerga zo'r da shu. Berbey tasba 110'ga. Telefon nomerim yazıp olmuş. Aytın ha. WhatsApp'ta aytana Aytın. 73 bilen 40 46 80. Qayerda olat bu? Bazar kurganda oladi. Oldu aka. Torpoğu menen emizip aydaverem degenler. Aha. Görümlü tuğanlar. Aha. Çalıveresizler. Kaç eken aka bu? 150 km. 150 torpoq erkek mi? Urgaç. Urg'achi torpoq ha? Qanchanchi tug'ishi bu? Ikkinchi. Qancha suti bor aka? 5-6 5-6 litr suti bor dedi. Ko'rgili. Sağının pulu qancha aka? 160 km. 160. Torpoq erkek. Erkek. Qanchanchi tug'ishi? 4-cü balası 10 litre sütü var. 4-cü 10 litr suti bor. Oho. Jellerden zor ekan. Ko'rib turibman. Taqsir qancha ekan bu? 110. 110. Hazır akşam var. Munduz to'g'ri aka. Torpoq urg'ach ha? Urgaç hazır. Qancha suti bor? 7 litre. 7 litr suti bor. Ko'rib turganlar. Sağın qancha aka? 110 km bu. 110 ming. Torpoq urg'achi? Urgaç o. Urg'achi. Qanchanchisi bu? 4-cü torpoğu. 4-cü torpoqu deydi. Qancha suti bor aka? 6-7 chiqadi deydi. Ko'rib turganlar. No kimdan ekan? Sizdan emasmi aka? Yo'q. No, sizlardan emasmi akalar? Yo'q. Pulun bilmedinglarmi? 190'a veriyoruz. Oho, 190'ga. Torpoq erkek o'xshaydi ha? Urg'ach torpog'imen 190'ga berilibdi deydi. Jomon cho'ng'oq deydi. Qashqalar qancha aka? Ha. Ha, 118 ga berildi. Ne level janobi? Greford ha? Torpoq erkekmi? Urg'achi. 118 ga berilibdi deydi. Qancha oltadi akalar? 90 ming so'm. So'da olyapti tuğanlar. Pulu qancha aka bunun? Sağındın. 140. O torpoq erkek mi? Ha, rossiyskiy. Görgülü tuğanda. Qancha oltatgan bular? Angus bu ha? Kimdan ekan? Aka bu ne Angus bile?
Onu kızıldarıca. Angus var. Aldı ele Angus ba? Aldı ele Angus deydi tuğanlar. Kazakistan mı? Жаңа құрсақты болышады ғой бұлар, а? Боз bu ja? Boz емес, а? Boz ба? Құрсағы өте чоң екен туғандар. Қаншадан екен пұлдарын білбедіңер бе? Қай сатылды екен? No, жерді қарағана. Қанша oldu? 280. Ой. 280 мың болып тұр. Туғандар мұны қызыл. 280 мың сом дейді. Жақсы, жақсы. Зор екен. Көргілі туғандар. Бүгін негізі жақсы малдар керектер. Жаңғасма, 144 ба, ака? 144 ба? Бербей тас ба? Қанша сүті бар, ака? Bütün bilmem. Нарқы қанша? 140. Бұн қаншаншы туышы бұл? Ұрғач екен, а? Торпағы. Өкілі тұғанда. Қанша болды, ака? Suru gelse benim de bana aman. Yol қуаны елдер тұғандар. Ала қанша, ака, ала? 160 мың. Торпағы еркек пе? Ұрғач торпағы 160 мың. Үшінші туыш. Қанша сүті бар? 6 литр сүті бар дейді. Бұлар білбедіңер бе, ака? Елер жоқ екен туғандар бұлардың. Алалар нелерін білбейсіңер бе? Алынды ба? 200 ға ба? 160'a veriyordu narkını. Narkını mı? 200 190 deydin ona. Bu da torpağı mence? 180 minge satılıptı. Böyle ondan zor bolttur. O bu kava. Düşken de. Ne para da bu? Smetal mı? Cana tarttı mılar? Can çonken. 180'e satıldı o. Zor bolttur. Kaç eken ne bunlar? 127 min boldu deydi onlar. Görgülü. Kanalga лайктан урабыз достор, комментарийден жазабыз. Видеону акырына чейин көрөбүз дагы. Колу кошуну достор менен бөлүшүп коебуз. Аман болуңуздар.